Mwen pi da iti sa la fwe. An pite peyi ay. An pite peyi a la tou, pati kite non? Un problem insécurité nan peyi ya men. Comment insécurité? Ça veut dire une seule sécurité Haïti gagne? Kaka. An sa sécurité, sa di pa gen sécurité mbem. Wè tou jwa yote ki nan vòm, wè kou yon bete mande. Mwen kwen gen kop la mbay. Ya tout wèm. An pite peyi ya, le peyi ya bon ma vini. Men map kite peyi, kite Haïti ya men map liye sa mwen, map liye si mwen peyi le kon sa mwen. Mwen di pou pati ma pati nan moudo. On gen paspo gen vizor men. Mwen ti plet pou la kaya la, wap kon mwen bay sa yo. On gen nan vizor men. Même papa, depuis que la gars plus, man qui fait mal, on qui dit Haïti papa, n'a comme bon souhait. Kite peyi de Haïti men, nan Haïti ya men, kite Haïti fwe. Kite la Haïti, kite l fwe, pou jamais. Mais wap kita it nan kipi ou wali. Kite Haïti malman ou nan ban. Ou ka bwe. Ou ka bwe. Oui, la vole pa peti tan pou mwote nan ban sa non fwe. Kaka.